Te apóstol Pedro, su de yantik ochikta chukel, te manchuk ya spukik shanta halel te chakushach te Cristo Jesús. Te hay te Anás, te Caifás, Juan, su Alejandro, te principal etik, fariseo etik. La yalbe te Pedro te ay bitias, mama ya spukik shta halel te manchuk yaldi kiste skop te kahwaltike. Te manchuk hasta ve shanta halel te vigil de Jesucristo. Tamati Hechos 4:17. Pero cuenta yuma vaya spuk shanta halel ta pueblo. Ya komtik te mame ayuk mach ayayal be yikis oblal. Tesbil te winikesh chi taschapanel. Haini jame plan yunek te pukuje. Ha te plan yun te pukuje te manchuk yash yichish halel te sbihil te kahwaldik. Hayun bayel te achish keremedik answinikedik te chune kahwaldik. Te ma vaya stabe kista hales bihil te kahwaldik jame te pukuj ta ate leuke. Pero bayel to shante achish keremedik te answinikedik aletik. Yaspuk belik ta halel te skop te kahwaldik. Ta halel ta bayuk. Te chakushach te kahwaldike, te kusul te kahwaldike, te yamesh chatalshan te kahwaldike. Y ya está te contra en el yun, yak. Hay muchas lava no te yun, ay hermanos y amigos, es levo te multik yun te ansuinike dike. Vaya bicho ochiyalik yun, pero hani meuk te pukuch te ta a te leuke. Te smaktik lambe ye te answini que te manjuga yalbex bigil te Jesús. Estamos de Hechos 4:18. Hichlas tikonik shan tal taik el. La yalbe yik tulan mandarte mamesh kopo hikish sok mame shiakikish ta nopel tas cuentas bigil te Jesús. Masha walikish te skop te Jesús. ¿Cómo es shabaik? Hayan bayelche anse winiketiki yaskesha wikiyun yaskeshik te yaspukik te skop te kahwaldike. Kalejmos de un video tamanti redes sociales. Chao stul nas tamati yaspukike. Mike bayel. Hanas tamati mero mashiwike. Alakir un kerem ya contas tijeta carro tamane Tuxtla Gutiérrez. Ahí te bujaal. Pero te quiere meter el tabanti, un rotonda o mandes joyitas ven de carro etique, rotondas vigil. Te tequelas, sacote un letrero. Si vaya de a Cristo viene pronto, shites letrero. Mira, le llamamos busco na yun. Te jun kerem te hichias pase. Maikish bayel te machias pase. Ha bayel te mayas chunik Dios ya yalik. Piask eshawik tas pukel te skop te kahwaldike. Yashik te lavanele te tsela yele. Hayun ni halbotik mame. Skopo hikistok mame yak ikista no peltas cuentas bil de Jesús. Pero ha ini haya waya mensaje ini pero las hakik de Pedro eso Juan. Chevalik Pedro so Juan. No pa wayik te me ha tohta pasel tas tohol Dios te me ya chuhon kotix pasel te biñega walik te ha eshe. O te me ha ya chuhon kotix pasel te biña yal te Diose. Ha baga chuhon te biña yal te answiniketique o ha baga chuhon te biña yal te Diose. Te le yal te Diose bajanik. Pukaik ta halel te skop te Diose. Mandigach unik haesh. Habagach unik tiga shik te labanele de tsela yele. O habaltika pukik shanta halel te skop te kahwaltike.
Yalte apóstol Pedro iba llamé a Yamawaitamanti Hechos 4 verso 20 y yalte ya. Como mashu yakiki tai kotik yalelte 20 kilos kotik. Sokte 20 calle kotik chihikte Pedro sokte Juane. Mashu. Chica mensuka pasik pasa y kabi. Mashu yakiki tai yalelte 20 kilos sokte binkayo. Chite Pedro sok Juan. A dejó de que mashu yakiki te yalle. Te bin kilos tik sok binkayo tik. Hay bi kilos taskush legal tik. Hay awiloh. Te milagro o chap a te lils pasos te kahual de la kush legale. Jalame. Mames esa wata yalel. Ta jamal te vino te aites kop kahual de que. Aquí te lavanel ya esto que aquí te tsela yel aquí te comel. Te machas com te achis keremete que te aswini que te haniste lume de pueblo. Yash esa wotik yunte ya kritik lawanele. Pero mashu ya kikita tik yalel te 20 kilos tik sok te 20 kayos tik tas tohol te kahual de Cristo Jesús. Te mehacha wil te video ilia de yilha en tiempo ini. Yaskana yaleu te kamulantes kop te kahual tike. Puka mesoyantik. Jalame ta jamaltik, chakusha histe kahualdike, halbe yemes bihilte Cristo Jesús. Te colta iguane kundike. Mamesh koma ta yalel. Puka mesoyantik. Mamesh keshawat. Yanto vuelta.